Orwari embunda n'amasasi nibyo bisibira mu Akaruru ka mukuru w'Entebe Yokubanza mu seyo ya kashatu umurintunga mu municipality. Aha Akaruru Kabarigwe Ahambundu n'amasasi ubwo abahagizi bo mwaba besimbire banjire kutera Akaruru. Ebi byabahaye itendekere rya Modern Institute ntungamo ahmanya guterwa Akaruru ka seyo ya kashatu eri kushangwa mu Eastern Division paka wadi umurintunga mu municipality kandi mbabere besimbire harimo Christopher Musinguzi Kabira owekibine cha NRM kandi ni watwire na ebembere ntebeji hamwe na Henry tumwebaze wabatine kibina cyo butegeki cyona ecayegamire aba batandikire no kushoma batezi b'Akaruru umbusinje niko bakazakutera Akaruru niko abantu bakazo mugongo gwa Christopher kandi abahagizi ba Henry batyo bakanga kumuzo mugongo bagumize ngo Akaruraka kaza mu bushuma ni hakavuyo kimukira niko polisi kutera amasasi go mwanya okwenda kutatanisa abanyakureto rwari. Henry n'abahagizi be baba bagumize ngo tubari kuza kutera Akaruru bari kugira ngo haba mu bushuma bwinji. Eshonga zanje oburura pa cyo kubanza twatandikaje twashanga kutwaza kushanga twashanga line up yibabatireho bajya ngubona babanze bashora heru yakako kubaheza abana b'amashomero bagenda babatomo naka no classes bayina ramashomero kugira kasha yo kubara amashomero bagenda babigurira abana batandika bazo muri line namazima ekindi abo serero mabantu runana nankaga baje barro mushahita nozo Echi charetero mwami Honest baguma ori kurire byo kuteza Akaruru mu district ya Ntungamo kwika mwanyo gwa kashoborore shongezi bitu nabwo aba baguma banjire kutera line ya Akaruru. Eji process ya tandiko mukasheshe twena turiya tikwe ba candidates babariya naba agents babo babariya twakozesa register yonka omuntu yari mu register niwe twandishoma buri muntu yakireba eji register twakozesa niyo tukozesa kwihandika registeringa twa displayinga package register niyo ihwezesha ebyare bindi municipality twagira ngo tuza kuteka mu obukonje obwe no ba original documents or papers is to kozesa ku verifying omuntu ari ha register buri muntu ari ha aina ka konje eza karebe Echi charetera baba bakuriro kuteza Akaruru polling station eji okusharamu bakabara baba bari omugongo gwa Christopher niko bakamurangirira nko Musinguzi. Tiabasa kwemeraho so twabaraho kwa candidate wabaruho omuryecho nindangirira omwami Musinguzi Christopher Kabira owayiha y'Akaruru 252 so nundu kurangirira nkomo yanguzi anisema mutama bokora tabata muselekse na masiri ndakoyireje cyo mwarebera ushaki cyo bwa mani abahabire mu bituga byinji aba presente nyinji konka mukama yayemeraho nisema hala ahabwe cyabaherizo bana umuhanzi twagera kandi njagura
bitu babahagizi ba Christopher bayoreka amashemererwa bagumize ko businguzi no bwabo obwo bari kugambe cyatumane bamuha Akaruru. Kabera yasindira kimwa yiguru mutayo yeti hayo nakamwa yihayo zuraruzuro bwo turyo mu kushemererwa turyo mu kubaza vuzera ecyatuma mushija ntumugaruza hantebe nahabwe ibintu byakorira abantu ibintu byatkorire oburunje bweyo butarya nguzi okoro mburinganuza kandi obuhereza akabuherezo mbwire twe mtwashemererwa kandi mutakatina ahabwo vuyo bwabamu obwe bwaba buryo bwa side tarkwenda birungi eyabetire mwaka sente kechituga kandi tubarkwenda kureta abacuba ngo bije batucubire batera Akaruru batuyihiraho mwebembezi mbwenu so ebyo byona security yatuyambaho nyowe nashemerwa bwa Kabera kusinga kandi nkije ndyo mukikuru Kabera kunashiro mweye yanyamba nabe mpangare ningera numundeba aba bareta kavuyo baba takumanya cyo gukora nka movement ito tujya abantu ba movement inamani mingi kandi twatwino bagize ubwite bwo kumenya ngo movement yiki netekwa kusinga ngene Kabera yarabahatine cyakanisa Kabera tungamani Kabera tungo businge Kabera tungo businguzi aho kuba twasinguza na Kabera ni ntwara umugishogo okusima abahagizi bitu nimbasima ntine bwaciro mwe baje kutikunda mwe baje kutereza ubuhagizi mwe baje kutereza ubururu bwanyu mwe baje munonga mukaba bahereza umugisha umwanya gwatererwa makaruraka nigumanya nko mwanya guturaho rwari nakavuyo umbwire bwo bururu nicabe byo kwerinda bari kutera mwamani kukuma batezi b'Akaruru umubwiro bwo Ndigirubert Ankunda ahabwa Modern Television.